Houses Satariba Gold Coast Commonwealth Games ki kasi ani subanimita Manipur ki well lifted kumukcham sanjita sanuna nupi ki well ting dalaiba kasi kani suba goal lokre. Commonwealth Games the gold medal lauro krabik psycho mirabai sanu amadi kumukcham sanjita sanu da lupa lak tara manga ge sel di bana pirek ni haina Minister and Verena Laukokre. English ini tarama toy the contact from Assembly Constituency ke Sagol Mangda Imphal East District Hospital sana ba ure uyung tangki balai krabasu Health Minister L Jenta Kumar ngasi amuk kairau SC ki kyang wei me lekai the hospital si sana ba ure uyung tangki Center tagi lakh percent from kaya lana divert tok thologa employees se ki tolop amati pension phawa pithok ta bahai se lega ka sena namphak tore tak pani haina MPC sina maral sirakli Amasung measles rubella vaccination campaign ki makhata state asigi apun bangang masing sa da humpu mai pangna ida kapthok re haina health and medical services Manipur na phongdoromi मैं मुखरम जरी अदम निगेंबिरी बस इम्पैक्ट न्यूज़ नी आई के थक्सोब ना हौजे पुंसा सिफाव की मरुवा पाउसिंग म्याम द पिजरी हौजे सथरिबा गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की गासे अनि सुबनिमिता मणिपुर की वेल लिफ्टर कुमुक्सम संजिता सनुना नुपी की वेल लिफ्टिंग द लेबा गासे गनि सुब गोल्ड मेडल लौखरे महांगना केजी याkai humdoi कांगुप्ता पुन केजी साममत फ्रांतोई थांगतखि नुपा की केजी हुमापन की कांगुप्ता इंडिया के दीपक लाटेरना Bronze medal ama lokre difak nga snatch ta kg sam kuntra taruk amadi clean and jerk ta kg sam yakai mapan punna kg sani marputra manga thangat khibani hauzik India na gold ani yauna silver amaga bronze medal amaga punna medal mari lawdana games asiki medal telida ahum subada leri England na gold medal taruk yauna punna medal tarani thoi phangduna amadi Australia na gold medal manga yauna punna medal tara manga phangduna Commonwealth Games 2018 ge medal teli ki ahan ba amasung ani super position da leri Panbayai ngarang ahu panimita maite sanu world champion mirabai sanu na record thugai dun laiba ka sig ahan ba gold medal lokibani loina na nupa ki weightlifting da pi Guru Raja na silver medal ama lokna India ki medal teli hangdokibani Amromda gold medal laura krabi khumuksam sanjita sanu ki apokpa popi anina nungai ba phongdor pa loina state asik laingak na matik saba pham pipi duna masa ga laimina ba phangna ba sinbi haina laingak ta fil torakli Australia ki gold coast phakthok liba games asida sanjita sanu na me states ta kg ni marphu mari thangatna games asik ano ba record thamkhraba matungda clean and jerk ta kg samagani pan thangatna punna kg sam marphu ni thoi thangatna India ki ani suba gold medal lokibani ngasi thongju part 2 da laiba gold medalist asigi yumda pokpi amadi apokpa ani ga unarubada sajitana gold medal lorok pasida dungai ba phongdor pakaloina na mahapu state asigi laingak na mapa saba phamma pibiduna masa ningol asiga punna laimina ba phangna ba sinbiu haina phongdor khibani panbayai khumukcham sajita sanu mamang da pangthokhiba games asimaki komjale sini taramari ki edition da su kg ni 41 ki kalupta gold medal lokhibani Isa na goal lorok pachi asugumatik harawi adubu isa si migi lamda mapanda thaba ma tawraga lai haibabu mama mapa oi masena using nupi oi benina haragari Manipur sarkar gi Manipur ima sida lairaga masim mana punna koi lemena bagi khudong chaba ma Manipur government na phawum thokpa post ma pibiraga di yamna nuai jagani Golobe mana matum lak thok pase ai ge wakhanda diko ai gi isa ji mapanda thabak to sum lai de chakti chi jira la aga magi my classes sana ba thabak khap hapaning ai wakhanda isa nupi ni na lamda lai baje ai wakhanda nungai jadi hai dare mama ai na like la su haidana isa kari wali gi ha baje ko chen je ma su ngam jata ba Commonwealth Games ta gold medal lauro krabi psycho mirabai sanu badi khumuksam sanjita sanu da lupa lak tara manga ge sel ge mana pire gani haina Chief Minister and Verena Laukokre wafam asai ngasai ni type pasu thek laiba BJP officer party asigi kunthra nepalak suba foundation day thoramda Chief Minister Laukokibani thoramatu da Chief Minister
एन बिरेन गलोइना राज्य सभा की एमपी अमदी पार्टी से प्रेसिडेंट ओरिबा KSS बाबानंदना पार्टी से ऑफिस ता बीजेपी की फिलहाल सिंखलबा मतुंगदा थरमदुदा सरुक याखेबा सिंगना पार्टी से फाउंडर मेंबर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक सक्तमदा लैकत खाई खमदबुतकी फाउंडेशन डे असि मरी लेना बीजेपी ने लुसिंगबा स्टेट गवर्नमेंट असिना माई पालकपसिंग उत्पा जर्नल ममिंग थंबाल लेनम मियामना फोंखिबगा लोइना स्टेट असि अहानब बीजेपी प्रेसिडेंट ओरबा लाइमयुम रघुमनी शर्मा न इरंबा पुंसी अमसुंग थबकसु मियामदा खुसिनकी थरमदुदा वांगालदुना से मिनिस्टर एन बिरेना सेकेंड MR के आर्म कोर्ट की पिस्तौल यांखै तरुक मांखिब केस अदुगा मरी मखोंग अमदी खंगमगमले बीजेपी ना गवर्नमेंट फाइट की ममांग सही इंकम जालसिंग 33 की मार्च के अंगनबदा असम राइफल्स के पर्सनल सिंगना मियोय खरा फाकी फारब मियोसिंग अदुदगी पिस्तौल अनि फंकी मदुदा फंकीबा पिस्तौल अनि अदु हौजिक सेकेंड MR आर्म कोर्ट की मांखिबनी हाइरिबा पिस्तौल यांखै तरुक अदुगी मनुंगदा यावरी हाइकी स्टेट असि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मरी लेना लम मसेट अमा फाउबा कंप्रोमाइज तौर है फोंदोखी चीफ मिनिस्टर बिरेना मखाताना हाइखिबदा हौखिबा गुड फ्राइडे निमित की मथांगदा पल्लदुना ट्रेजरी का मरी लेना बैंक सिंगदा क्रिश्चियन कम्युनिटी का वर्कर्स सिंगी ओइनदी सुटी ओइखी LDA का मरी लेना केस सिंगसु CBI दा थिजिन हनबदा महाके अयाबा पीखरे हाइदसु मांगना थोरमदुदा फोंदोखी BJP बा ओआंग थाकता पुखना होनखिबा पार्टी असिगी वर्कर्स सिंगबु थागत बा फोंदोखिबा लोइना पार्टी असिगी लैखिद्रबा यावना लुसिंग बसिंगी मफमदसु इकाई खुमना बोतकी थोरमसिदा BJP लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव मेंबर अमदी पार्टी वर्कर सिंगना सरुग्याकी संजिता अमदी मीराबाई अनीना अदुगुंबा पृथ्वी की ओइबा कमलवेल्थ गेम ता वेल लिफ्टिंग द गोल लोर कांदा मणिपुर खक्तगी नतना भारत पुनबगी अदुगुंबा माई पोरकपसे अद मखोय अनीगी ngasi अखोयना हरावबा फोंगतोपगा लोइना सरकार की माइकैदगी मखोय अनी द लाख 15 की गुड फ्राइडे तारमे रिव्यू तो छुट्टी दो अदुगा तंगाई फदना ट्रेजरी का कनेक्ट तोबा बैंक दु खतम छुट्टी वहनगनु अतै दि लोइना छुट्टी लौथोखरो हाइरिबा बैंक्स नत्रगा मदुगी ट्रेजरी हांगदोरिबदो मदैदा कनागुंबा क्रिश्चियनिटी धर्म चटप यावरमगदी मोइदुसु रिलैक्स तौको हाइबसे भारबेली इंस्ट्रक्शन पीरगा तौजबनी मार्च के अनीदा असम राइफल न फाबा केस अमखक्ता मी अनी खक केस सिदा ममिंग पल्लगा नोमई नंबर लोइना नोमई से कोनना सिनरएब हाइरिबा मार्च की तारीख अहुमदा फारिबा नोमई से हुजिकी सेकेंड MR दगी मांगिबा नोमई सिगम नंबर चानरमे अदु अरगदी नोमई सी मार्च की तारीख अहुम सिगी ममांगदा मांगे सिंदी यारेको ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट सथरिबा कॉमनवेल्थ गेम्स ता खुमुक्सम संस्था सनुना नुपी के वेलिफ्टिंग मसाना की केजी यांखै हुमदोगी कांगलुपता सनागे मेडल लौरपदा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्टर लेटपाउ हाउकी बनी वर्क्स मिनिस्टर थोंगा बेसवासिना थागतपा पोंदरकली अमरमदा कॉमनवेल्थ गेम्स की गरांग अहानब निमित्ता मीराबाई सनुना लेबाग असुगी अहानब गोल्ड मेडल लौरप मतमदा लेबाग असुगी प्राइवेट TV चैनल सिंगना पाउ निंथिना हापखिदबगी थौंबु बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव बीजेपी मणिपुर की इंचार्ज ओरिबा MP प्रहलाद सिंह पटेल पेंदब फोंदोखरे लेबाग असुगी मिंचत पुरकलिबी सनुरा असुगी पाउ हापगी मुहता सलमान खान की जेल संखिबगी पाउ तौदुना लैखि हाइना प्रहलाद पटेल ट्विटर की खुतांग पेंदब फोंदोखी प्राइवेट TV चैनल सिंग असिदा करम मतमदा लेबाग असुगी मिंचत पुरकप मिसिंगी मफम लैगदगे हाइना नुंगाइथबा फोंदोखी मणिपुर लेंगा की मखादा इम्फाल इसकी ओइना कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग सनबा क्यांगई मयाई लेखाई द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मसाना बो हेल्थ मिनिस्टर लांपोलापम जेट कुबार ngasi ure wayung tamkre taramada minister na कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सागनी हाइबा से कनाना सुथाजरम लोई हॉस्पिटल से हाना कुट्राप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा सानना बहाइदना मवांगी गवर्नमेंट के मतमदा ईयरमार्क तोरमबनी हॉस्पिटल असी सानना बहाइदना PWD दा फाउबा पैसा डिपॉजिट तोरमलबनी मतमदुगी स्पीकर ओरंबा कुट्राप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA लोकेश्वरना मसागे लम मनुंगदा फाउबा सकपल खाजिन थमलमलबनी अदुबपु हॉस्पिटल असि लम लौसिनबदा कंपेंसेशन पीबगी मथांगदा साउना सैनब कया लैबदगी अमदी कैराव माइकै असिदा हक्सेल गी लमदा खरा सोतना लैब कया असि येलगा सेमिनिस्टरगा तानरबा मतुंगा क्यांगई द सानब लेपनि हाइना फोंदोखी ओरेबो युंग तंबगी थरमदा कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA लौरेंबम रामेश्वर केटगांव ईस्ट के MLA नाहप इंद्रजीत इम्फाल ईस्ट की DC टी सिट्रामदी हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के राजो गलोनि नमाइकै इदुग मियामना सरुयाकी पनबयाई खुंद्रापम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियामना हॉस्पिटल असि मफम होंबिगनु हाइना डिमांड तौदुना लैरिबनी
Nakal Maramda Kundrapam Esugi Miam Nangasi, Numida Waram Bopara, the MLA quarter, the Infal East District Hospital, Sabagi Mafam Kundrapam Kendra Dagi, Kairao Kendra, Honkibaki Mayaka Thompson, Honabada, Manipur Police na Chinkre, Makata Namia, Marataki Police na Mio Karakangatun Health Minister El Zenta Kumar Unaba, Sangan Kiadabo, Haying Wina Si Hadan Matam Piraki Haidi, Unaba Sankringaida, Kundrapam Development Committee Secretary S. Yaskul Pondrapada, Infal East District Hospital, Sabada Kundrapam Kendra. Hanag sa Minister o ipupinang urep o yung tamkrabani, mapamasi sa na bakariso laiti hay na so fondorakli. Concern Minister John the Key, Assembly Gi, Adumi Fam to the Sagomang and the Maya Falgi, Haribal, this official and is there, but it's so Sari Magi, cannot set Tazabum Haribal, Assembly Pigi. Lamgi Karumba, Chain of Bamdaliti, Lam Chain of Habitaraga de Quagi, a sport university, Samatamda, Hana Sani, and Torumbadum, Mapam to the Soragi for Dazin Yetki. Adum Mapam Kanaguma Yetpa, Kanaguma Karigum Daliti, Madugi Yetpa Corpal Labor, evidence, Dopiro, Mui Karanamadu, Sixel, Lamgi Chain and Belarga, Harry Postal, Huna. Ngasi jatra hun bese masi khoi yam penjede atu matam da masi hong ba yaroi haibe khoi kholauni khoi ji council minister je unna jage haina khoi lakjabani hongi ba targa di hayeng ma khoi bijumak khoi public meeting tor myam gi oduguma meeting ma tawna mina khoi hoji publicity chapa ko khoi already hoji loigre impal cycle road loina ne kutiba khoi mathang tar pa dugi khongjang khoi changden khoi sem saba khoi kutima khoi loijare Center de Lak Pasenpam Mayamama, Lana Diver Tokologa government employees sing it all over the pension sing Pitok Tabasina, Pali Belenga, and Namtak Todana, Sel Mayamama Mahan Kre Hypasi May sing attack behind a Manipur Pradesh Congress Committee spokesperson, K. Zoikishan Amaral Siragli. Nasibiti Rotaliba MPCC office the Pantokiba press meet Atuda, Zoikishan and Makata Kibada, Gamenasina, Handak Soy Saraga Lana Sel Kaitokibasi, Sunataki Lupak Road, On Kakani Haribasi, so Aradmani, Puna Lupak Road, Kuntra Henba, Shenpamni. Government Siki spokesperson so Oriba, Works Minister Tongam Besosina, Handak Government Siki Sel Kaitoliba, Asina Sel Kaitoliba Lati Hariba, Asisu, Aranmani, non flangi senpam sing contractor ki account the Sankraga, Amuk Handok Hangani Hibasi, Prazamia, Munam Tak Tobani, a Kang Ahi Singasu, Soidan Anga Paparogani, Sahi Siki, Mars Kunipanda, non flangi senpam Latre Harga. Karamna numit asigi matungda nan flangi senpam sing kaitok lamni bano haibasisu anga papawi media da ruling ga opposition ga hondogunjin tawgi muhutta ruling opposition amadi neutral laiba media ga mihut yaurga committee mas nga simak sem naba se minister ga puning sing selakli masigi sumatakta blacklist tawkraba contractor SN Pambaida nan flangi senpam pitok lamba haibasisu ngaktabang amde sanjoi kauba subcontractor ama phare hariba sisu government asina maral kupsina ba scapegoat oina sijinabani haina joikesun makatarakli nakalamromda hojak Australia ge Gold Coast kathariba kurmathoi sup Commonwealth Games ta Manipur ge sanura ani saikhom merabai sanu amadi khumuksam sanjitana makhoi ge category da India ki oina gold medal lorok pasida nongaiba phongdok khibaga loina makhoi ki tungidamak yaipana basu MPCC na thawni jaki BJP सरकार लाखों में तमदा ngasi dagi corruption muthatle na lauthok pi gibani corruption muthatle na lauthok laga asuk chawbe scandal ma thok pase masidai da chief minister romai na masung ma thong se yaning de haiba leraga di ngasi mak ruling gi party dagi su representative khanbiro akoi opposition khanbiro aduga media house dagi su representative amani haiba laga committee ma semsi committee duna ngasi government sina cheran turan kayam tograbage aduga kana no cheneri na pise madura dum thob ngasi Congress ne media ta lebak miyam da phongdong gari asuk yam chawwa action su lokhalam asugumai siran turan to bugi wapom se Congress ki manakong yogre habe se paw phangam dragadi FIR su lawrumoi habe se ai leiribo government sida Congress party ki mihut amoina aina challenge story hoji chawthong na khoina challenge story kanamba department da hoji tolop thado oge Imphal East na tana kanamba jaga da pension pirage Housing Powder, Labdamasida measles rubella vaccination campaign, Makada Sada, Humpu Mai Pagna Hita Kaptok Haida, Health and Medical Services, Manipur Director RK, Dr. K. Razona Haini, Nasilam Helpata Labor Directorate of Health Key Officer Paumisiga Unabada, Wafamasi Fondor Kebani, Mahana Makatana Hai, Housing Powder, Landamasigi, School Sigda campaign as Mai Pana Sangseli, Vaccine as Katona Bapun population, Sada Nipan the Fandam Lak Nipan the Pandam Tambag Manung Dangarang, Paupada population Lak Marida, measles rubella vaccine Katokre,
लोइनना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मखादा लंदम असदा लैरिबा डिस्पेंसरी अमदी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिंगदसो हिदाक असि काथोकपगी थबक पाइखलगनी बनबे याबदी लैबाक असिदगी मेजल्स अमदी रोबेला लाइना नहानबा अमदी सेहनबदगी ngaktoknaba pandamda campaign asi hawdopani World Health Organization na South East Asian region laibak singdagi inkomjala singni kun phawbagi manungda laina asi mapung phana muthanaba pandam thamli si ekoi pura eliminate over 2020 bahogi manungda eliminate over ekoi aim ne ekoi tawjari se maramandana masina vaccine preventable disease amani vaccine asi kapo ekoi 100% adu protect obanga mi vaccine amakhata da pot ani yawbo posa mani haibdi measles ki vaccine amaga ekoi rubella ki vaccine amaga pot ani yawbani masi live virus ni sonda horoba sonda laba virus ni masina amuktang kapadani dakar orisi 9 months to 15 years faugi manungda kapi gadamani sumai tawdana manipur da adugi matik response praja sing response mama mapa sing response yam phajari community khunimaki response yam phajari Naurem thong kolem laikai dagi laikidraba mahiroi khoining sumbam thongambagi mesi da sena basing putho haidana wakan infamsa thakre mesi asiki mayokta senkhewa zai asina atuba matamda mesi asiki langna langjen puthoktra sena basing serak pidrabadi akan makongjang sangselagani hairi mesi asiki mayokta zai asi amasung laikai miamna sindana Naurem thong kolem laikai gi Imphal West DC office ki bayokna ba lambi mapal da wakan infamsa thaki wakan infam aduda laikai gi miam maira pai bi amasung imung manu ki mioi singna sarug yaki zai asi aduki chairman oribi T Sanahanbi Devina Mari lainaba authority na numit mangani ki manung dalangna langjen puthokna sena basing serak pigini haina thajaba piraki ba adugi matungda tha asigi hawkhiba tang mari da laikhidraba mairoi adugi aroiba mathau mangam pangthokibani hojik mari lainaba singna misi asigi mari sumba report pibidaba mari mairoi aduna mahi tamlamba JJ education center tagi wahai ama phawba hairakdaba sina hena singnaba pohale haina phongdoraki Sugunda mayam tamnari mayam se isa isu se sumaina matungda sum tawrak tadi kana masa masuna tam haningdo ibano masida hairi ba hujigi sugungi likhali bado adugi chu hangba sumta lakpasu laite ade taminari basu lakpasu laite angang si moigi istadu moina haibasi phutmari khatang wangi hai adagi numi mangani sida moina asum langlang ni je pi ni haire masi happy diga de khoi phamjagini Tabada tuzoningai oiba thodok ama oina haukiba sahi gi me kuntrada oripo bus pati like maning lekai da tha nipani angang naupuri bi amaga merol labi apopi mamaga thang na lendon halambada sena ba mioi ngasi phawba serak pi bi da bagi mayokta khongjang sangselagani haina People's Action Committee oripo na lengakta section watham lagli Pawmi singa ngasi nungtil oripo kumantem lekai da lebe Imphal Western Club ta unabada Mrs ki mathang senkhiba committee aski convener Hijam Bikram Sinna Mama masabu hapi kita dok asi uripok kumantem laikai digi komanta bam Hitler apokpa imo masana sathaki bini haina masana phongdok palai krabani maki mathakta police na phaduna sarsit frame to krabani adubu ngasi bhawa miyo yasik mathakta matik sab serak pidna lairi serak pi big mahutta police na remand lautha duna case asik asum puthok tana laire nupi ngang da satha asik mathok wathok asik asum puthok na ba first track court phawba lingkhat khribani adubu first track court lingkhat bagi mathau tawdabagi singnaba laire haina hizam bikram jena maral sirakli se minister gi maiki de so thatar ki bangda sarsit frame tawduna serak pi gi haina thaja fikini thatara helaba phawba watok ase senari be Hitler bo serak pi de bana maram wara ka naungna ihau ama horpa yabai akiba laita banate manamadana manipur laigana watok ase ga so maral putoktar maral laiba mi asibu serak pi drabadi kongjang sangsena basem sare haiki fast track court ama laibagi mathau che tawdabra habagi akoida jingnajab laire maramdi tha ahum dagina taruk phaw manungda charge frame tawraga athu matamda chairak pigini haiduna government na thajaba thambadagi matamda akoina CM masam unajuduna civil society myam jiga punjalaga chasarubada thambirkiba thajaba do ta tramatui changsel abhawa akoi je madugi kana bache kaimta phangdre athu matamda hariba justice sase athu matam biraga akoibu adugumba nupi ngang chathaba crime thoiba senari misa ase matik chaba cherak pibiu thengdagi bataraga de khoi gi laiba ehewusi atopa maige me sakiduna akoina sinjaramba mob justice adu thoktana sinjagi ba do ona tenana na hongno nong tholopa taraga di madugi achauba soiba makak lakadra
Matam kuina lambi sebidabagi mayokta laikoi singtiki oksu ningtiamsa khulphawbagi kilometer 13 henna sangwa lambi asi ngasi thingjin khre khongjang adu lambi asi phawduna chaliba district ahum haibadi Imphal East Ukrul amadi Senapati ki apun joint committee of 25 clubs na sanction khibani khongjang adu da tumukhong werang purel nongbrang nongdam tangkhul thangsing pokpi island riso phung amadi laisi phungi miyamna saruya ki lambi asi lengana matam kaya gi mamangdagi semlagani haina thajaba pitana lakhiba tarapasu tabakta onthoktabani lambi asigi nageta lairiba miyam da kudong sataba kaya mayo na hanbata natana haksel kanglon dasu asoba kaiba piri hairi lenga asigase minister na haukiba mars ahum da lambi ase athu matam da samjil lagani haina thajaba pirak palaki adabu khangsin osinadra laikhiba da khunjasina nungnang ma phongdorokli April tha asigi manungda lenga na kumusing government Junior High School gi lepham thok oja sing lehendrabadi Socialist Students Union of Manipur SS UM na awat oja sing mengkhalagani loina school sing mahiro sing school uniform am de lyric sing su mathang tha me amada union sing maike de mahiro sing da khutsin ragani haina mahiro lobasi publicity and propaganda secretary Naurem Tanaranjan na phongdokre wafam sing asi ahanba tangka ki oina lobasina school asida white vote filter na sing polam sing khosin nabagi tharam da phongdokhe bani ngasi kaisapa laisom lekai da leiba loba asigi loisak da pangthok patharam da Tanaranjan hai mapitel damna sokhan badagi lairik tamba phangludraba mahiroi sing asigi phangpham thokpa SSA gi makha da piba lairik amasong uniform amata phanglamdre ina masigi matanda loba asigi thaumi singna thizil lobada SSA gi maikai digi di school asigi uniform amasong lairik pina bagi tamang selfam thadokre haiba khangmagamle damasina sogalhaba nungbrang amasong lairong tel pitra gi lairik tamba phangludraba mahiroi sang utharom nauna school asida ming sanduna honari gi serakta mahiroi sing hak matpa mauda uniform lairik amata pidna sel lokthok lamba laibak thibani makata school asibu matik saba school lama oina mohona bada SSUN gi maike digi angamba thak hona gani amasong makata na mating pangki gani haina mahangna phongdokhi koina masida pangba ya mateng puna mak pangani haideba khudungcha da kya sibo e kaya sida nakoina na kana agum kharana khudungcha ba long na ba honarak pa lairabadi madu athu matam da khongjang adu handopiu khudungcha na ba long na ba honaba si matung amana tobidana ba SSU ma kai da gizu appeal tobjari Tengbang polam kosina badu saru yakiba mapitel dam downstream affected area committee ge general secretary Laisram Dine Sorina sahi anium larik tam na lairo laba khul ani asiki angang singna larik tamba phanglak pada nungai ba pokla basu lengang na matik sana hona bidaba ubada pe da fawi awat pan thalaba school asiki fibam ubada mahiroi lob SSUM na mating panglak pa masung makata na mating pikini hari basi awaba darba khul ani asiki laibak phabani haina thagat pa phongdoki victim oraba imung singgi akogi angang sing sije haidi mai tamba je phangdana adlaram badagi mai tawna school sida kano tawre ado hujikse school gi fibam se kogi whiteboard amada akoina class ani classroom hai tare smaina punsin naraga nakana kan takhaina kai seng thong naraga smaina akoina class tawbagi haidi asuki mati awat pase leiba ado hujikse akoina Socialist Student Union of Manipur na akoigi smaina tawdana awat pasing je kitang hai tare whiteboard manga aduga filter ani sigaloina na adu atopa material kya amasu akoi da mateng tawbiba masida akoi asuki matik hainingai leitana thagatchari All Manipur Students Union Thobal branch na lilong turel ahanbi mathak lower primary madrasa yangselobada mahilo sang asi awat pakayana fik thalamne haidi ngasi amsuna kunai asigi asang malusing ba mo irang na ba campaign for total education gi pandam da yangselobada awat pasang asi thengna rakhe bani hariba school ase matik saba infrastructure leiram da badanatana pibam satraba classroom sing da mahiroi singna class tawbada akiba phaunari hairi mari leidama singna school ase da atu matanda mi sangbina ba appeal tawrakli Transforming leadership for global social and environmental justice issues and challenges haiba hiramda numidhumni sathakada international conference kasidagi GP Women's College da haukre losingba mana thabak tawba thabakta maki makhat thangba singna matung inbanina losingba do afaba thabak tawba tai haina conference ado hodokiba education minister Thoksom Radhesham na phongdoki minister Radhesham na makhatana mamang thakta Losing masing na karamamong dan salami, hausin na karamamong da sangsin bata pagi hai pasimun na kana ba mathaw tai hai ki Commonwealth Council
for Educational Administration की मखादा Organizing Committee न सिंधुना GP Women's College के auditorium द पांगथोक conference होदोपकी थरमते द मणिपुर अमसुंग इंडिया के तोंगान कॉलेज सिंह के प्रिंसिपल सिंह अतोपा लेबाक अमसुंग इंडिया की डेलीगेट सिंह लोइना महिरो सिंह सरुग याखी नुमित हुमनी सुबह सतगदरिब कॉन्फ्रेंस असिदा इंडिया के अतोप स्टेट सिंह की डेलीगेट कुंट्रा तरुक अमसुंग बांग्लादेश अमसुंग जर्मनी दगी डेलीगेट मरी यावरी ngasi ki thoramati da conference atu ki souvenir amasu Commonwealth Council for Educational Administration ki newsletter sing fonki. Whatever, if we simply discuss and deliberate and we come out with positive solutions, but if we don't implement, we don't practice, it is going to be of no use. Positive solutions should be applied, converted into action. So leaders, they should be in action and they should take the group to the right direction. Please demonstrate the right thing so that we get the right solutions. Senagi Sukomal Sen Nagar Leba R Muthu Sundaram Holda Pangtoliba All India State Government Employees Federation gi taratarok suba national conference 2018 ngasi ni san bandamit mapung phana phang thokre tharamasi contract basis da thabak hap amadi national pension scheme na singba kaya privatize tauba employees in status name hannaba ina khunba singda sogot pagi thausil singa se muthat kadabini haiba sina punna thengnami na buka haibina singba wafung kaya yanaki haribasida Manipur Government Services Federation ki bihut oina senior trained Hindi graduate teacher Y Sam Sundar na Manipur lengakta 7 pay commission sana hana batak sindana sang silaba khongjang asigi matagda marik suba report lanthoki Australia da pangtholiba kunmathoi suba Commonwealth Games da London City ki haukiba Mirabai Sanu amadi Sanjita Sanu ani na weightlifting masana da gold medal lawduna Malem da Manipuri nupis ki thauna utna masak tagli haina Manipuri Dance Federation ki serola man hairkli nakala marom da Manipur ki district khuding makta fast track court linkhatuna nupis ki mathak sathaba crime singbu thingna bagi damak pali belenga asina hona ga davini haina so serol sina taksilagli Bharatiya Janata Party Kothani Panjab Foundation Day Thoram BJP Thawal District Asigi Party Office da Education Minister T.S. Radheshyam na Party Firal Singkatna Pangthokre Mapoko Mona Asigi Mari Leina na Minister Radheshyam na ngasi India da BJP legang laikhraba matung Manipur da su BJP legang laktuna chawkhat pakilam da amadi lairaba naha oiraba kaya gi aifana bagi damak paikhaliba scheme kaya se parties ke sakthok saningai ni meyam nasu makhata na party asibu nungsi biduna miyam gi thabak thorom kaya paikhat lakpada mating panglase haina phangdoki party se ke laikhitraba lusing basing gi photo da laisu katri kai khumna basu utki Party asiki kunthani palak subak foundation day ngasi BJP Manipur Pradesh na Manipur State na Langthawal Community Hall su pangthoki treasurer BJP Manipur State ki Robin Blackie na thoram asida hai laibak asida BJP de lusing balengak lakpatagi sakhat thorang yawda soba ahom kaya propagam lei loinena lamdam asida semester and beren na lusing ba lengak asina paikhaliba sakhat thorang amadi puragliba ahom kaya busu thagat ki loinena party ki leiri basana kanglon sing workers sing na ngang na sana bapil dauki Congress Party yenyu Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi. Imong manunggi oiba Democrat tigo daba yamna dictator oiba moina tadi yadaba Congress ki manung sida Congress ki president asi oiba yaba matik chaba legaba. The principle nation first, party second, self third. Jati ne ko yahan bani aduga kanoda ko
पार्टी से अनी सुबा आईगी है अहम सुबने है आईगी है कथोप मैम की कथोक्तन लाई मोइरांग मोदी भवन मोइरांग बीजेपी मंडल सिंधुना कोमोन थरम से पांथोकी ngasi थरम सरुक याखिबा एमएलए पी शरद चंद्रना बीजेपी की पाबो कोमोन थरम मरी लेना सही असिदगी हरगा अलोरबा मियो सामदा था खोतकी माकी माइकेदगी पीगदब पेंशन येनथोकी एमएलए ना फोंदोखिबदा सही असिदगी हरगा सही खुदकी लेप्तना पीगदब पेंशन असी बीजेपी लिखतकिबा असिबु निंगसिंगदना कथोकपा मदी मियांग याइफना बहोनरी हाइबदो ताकनबा पांदमदा येनथोकपा हौबनी हाइकी बिसुपुर डिस्ट्रिक्ट बीजेपी की कुंठाने पलक सुब कोमोन थरम पांथोकी थरम बीजेपी नंबोल मंडल सिंधुना नंबोल सिंगमांग पब्लिक थिएटर पांथोकी थरम डिस्ट्रिक्ट असुगी बीजेपी की लुसिंग कयाना सरुक याकी सीनियर जर्नलिस्ट खेलें थौसोमना लेखिदबदा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC की सेरोलमन अवाबा फोंदोरकली मथांग सासिदा ब्रेक अमा लौजगे ब्रेक की मतुंगदा आरएन कल्चर की वैल्यू बु मसक खंगबा मदी आर्टिस्ट सिंग काय खोमदबा ngamba मिसक अमाबो आरएन कल्चर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ओहेन बियु हाइन कल्चरल NGO ग्रुप ना मणिपुर लेंगाक तक्सिलपी पाव मदी मणिपुर अमसो मालेंगे तोगान तोगान बा ई पाव सिंग पुदन लाक्सगे पैक न्यूज बु मेंग तादन लेबियो मयाम अमुकन तराम नौसरे बुलेटिन सुगी मखाता पाव मयाम दा पिजरी आरएन कल्चर की वैल्यू बु मसक खंगबा मदी आर्टिस्ट मुई काय खोमदबा ngamba मिसक अमाबो आरएन कल्चर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ओहेन बियु हाइन कल्चरल NGO ग्रुप ना मणिपुर लेंगाक तक्सिलकली अतोब डिपार्टमेंट सिंग की पोलुम पुरीबा IAS नत्रगा MCS ऑफिसर सिंग की बहुता डिपार्टमेंट से मतम कुइना थबक तोरपगी एक्सपीरियंस लेरबा मियोय अमदा डायरेक्टर ओहेन मथौ ताई हाइना एबो याम सुमाली लासंग दा पाउमिस का उनबदा सगनायरबा फोक सिंगर गुरु रिवेन मंगसांग बना फोंदोखी आरएन कल्चरल स्टेट अमगी माइथोंग ओइबा मरमना इखोय की कल्चर बु कनबा बदि साखत हनबा गंगदबा मियोय अमना डायरेक्टर ओहेन बा मथौ ताई हाइना सु संगनायरबा फिल्म मेकर ओकेना मार्क्समना फोंदोखी डायरेक्टर अशी असम के MCS हाइबा IAS हाइबा सिंग दुनददना मसिदगी अतोप होंदबी याम कुइना भाप तारक पीबा आर्ट कल्चर थपक सुरे हाइरगा अतोप डिपार्टमेंट ट्रांसफर तौदबा ऑफिसर पाम्बगी वारीनी हाइबदी आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट से याम थोतपा मसिदा पाइगिदबा डायरेक्टर सिना थपक अतोप चेन खरदी मसिगी अवाबा ngमोय हाइबगी भाबदा डायरेक्टर सिमगदी मसिदगी लाकपा स्टाफ दगी डायरेक्टर पुबा याबा मिसिंबु डायरेक्टर पीपीरगा मादिस्ता परमानेंट वइना डिपार्टमेंट सिगी मीना पाइबिरदी कलाकार सिंगी सिदा आर्ट कल्चर सिदा हेना थावाई से मपुंग फाबा हेनगेरा अमेके आर्टिस्ट सिंगना मतम खर खुदोंग सादबा मायोंग नबते की लेब रब इसै नोमाय की थराम ngasi de ki amho pangthok pa horgan haina apun manipur matam se kanglo aming na thadrok selol mana khangalakki khudong sadaba manam na matam khar isai tokloba dugi damak tasu serol asida nungai thabasu phongdorokli सादेल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग सनबा मंत्री पंथा विलेज की कुल की सिप की कोरोनेशन की थरम से पांथोखरे बेमोंग सिलसिबु कुल के अनौब सिप ओइना कोरोनेशन तौबगी थरम अतदा कमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कराम श्याम तमिलोंग एसी की MLA सामुएल जेंदाई अमदी सादेल डिस्ट्रिक्ट की मसक दाबा मियोय क्यासो सरुक याकी मंत्री पंथा विलेज की खोंजंग खुंजा सिंगना मखोय ट्रेडिशन बु ngaktu थमदा मिनिस्टर कराम श्याम ना पेन मफुंगदोखी लो सिंगांग असत अकोई खुदिम मसी ना सिंगचिना अदुई तारदी शांति हाइबो पोसनी अदुम लाकनी नुंगसिनबसु लाकने अदुना अकोई सोशल सिक्योरिटी से अकोई नारोल सिंग ओइगदबने अदुना नहा सिंग से जाति की लन्ने दि हारगा अकोई नहा अखुइना अकोई से यदि इसा से जाति की लन्ने न खंजब ngमदब जाति की लन अमगी मतौ तौरगा थबक तौब ngमक्तबसिना लेबाक सिदा शांति ओइरक्तबा अमगा अमगा थाजनरक्तबा नुंसी चानना हिंगमिनबदा अचौबा अदि मदुना डिस्टर्बेंस समला ए अखोई नारुल सिंग हेन होनबा दरकार लै हेन लैरिबा हलमर सिंग मटेंग पांगबा अदगी आइगी लैकाई चौखना होनबा एनी हिरम खुदिंगमक अखोइना मिंगोन डिपेंड तौरगा लैतबा सीमा कोई दरकार लै इसाग सक्तम अमदि हरफ होंगाक्तुन थंबा हाइबसे अखोइ खुदिंगमकी इथौनी हाइना आरएन कल्चर मिनिस्टर लाफोलाफम जयंत कुमारना हाइरि वाफम असि ngasi निंगथौ कांगबा खुबम सिनलुपना सिंदुना कोनथौजम केंद्र की मनुंग सन लैबा
Kangmong da pangthokpa ining thau kang maning sing common thoramda minister na phongdok khibani aikoi ni isa ge horpam kaw da bhai basi manglom da changsin baga pangkhangni ngalngi matam tagi leijarak laba sanabi amadi wakhalon ngak tuna sat bhai basi su aikoi gi phidam na pam oigadabni haiki loinena malem da sagol kangjai masana hautolam badana tana lamdam asigi oriba masana ma oriba kangjai sagol kangjai amasung kang hautokla ba misak amani haina minister ning thau kang babu singta ki hauji leriba kang baning thau gi khubam asi historical monument eki makada ngak sedana thamna ba sengolagani haina so minister na thoramatu da pongtoki thoramasida konthojum kendra gi MLA Dr. S Ranjan kairau ASU gi MLA Rameswar Susarugyaki High Court of Manipur lingkat kiba sahi manga mapung pharap ki common tharam gamari leinena cyber crime and electronic evidence general aspects haiba hiramda lecture pangthokre court asik auditorium hall pangthok patharam adda saru yakeba High Court of Manipur ki acting chief justice and Kote Sorna lamdam amda matam amada forgery case masing hantana tholam labasu technology sakalakpagi matungina tatana thokpa thodok oirakli technology sakolakpagi kanaba kaya lairapsu nakalamron da mama ngaida tholamdaba crime makhal kaya maroina nupi singda sathariba crime kaya tholale ngasigi lecture asi matungda su pangthoktuna cyber crime dik ngakthonaba crime makhal asibu mamutana khangsin matangai fadi haiki nakalamron da lecture aduda resource person oina saruyakiba nelit imphal gi scientist DA Bubuna lamdam asida cyber crime mari lainaba thok kaya tholabasu awareness wat panamaram oraga report tawdaba kayani miyamna makhal amatigi IT device sajinaba matamda security aspect laibigi sauna takai phadaba lai haiki crime because the perpetrators of crime, they think that they can get away with it, but because of the technology, because it is not easily detected, it is not easily understood by the bench as well as by the bar, we are not able to produce sufficiently good, strong evidence to convict such perpetrators of crime. Therefore, I think it is immensely important, not only for those who are specializing in the electronic law, that a general law, that understanding of the law, especially relating to electronic evidence, be appreciated by the lawyers, because after all, they have to argue either side. As a prosecution, they have to marshal the evidence, produce before the court. District Health Society Falis Sindra Swasta Pakwada 2018 ngasiti ki haldokre. Falis District DC Office da District Asigi Oiba Saswata Pakwada 2018 adu DC na haldokki bani. India Pumbada Ministry of Health and Family Welfare mi makada April amatiki taramanga pauba pangthokadaba thoramasi pangthok nari basi ki sarok amoina Manipur gi so state asigi oina haukiba April amatiki haldokki bagalona. Falis District ki oina ngasiti ki haldokpani haina. Ngasi Swasta Pakwada 2018 haudopaga mari lain Imphal ki Deputy Commissioner Te Sitrana Faupi sinda Fongdoraki Mahana High District Health Society Imphal Isna Sindona Medical Officer amam nalusing watim manga khaitokna district asigi tongan tonam fam singda lunana lehena awareness program na singba kaya pangtokani haiki institutional base amadi community base haidana pangtokadriba campaign asida institutional base gi oina district asida leriba community health center badi primary health center tarapuna health center taramat hoi cover tawani Lorena community base ki makada district asugi village kuni thoi cover tawani haina fongdoki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯕ ꯅꯥꯟꯕꯁꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯆꯔꯒ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯂꯨꯕ ꯅꯥꯟꯕꯁꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯊꯝꯖꯅꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯅꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯗꯩꯅ 13 ꯐꯥꯎꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯆꯇ ꯑꯣꯗꯤꯠ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯇꯤꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯦꯟꯌꯨꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯁꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯤꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯅꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 15ꯁꯤꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯖꯒꯅꯤ Jaikumar and Jiteshwari Foundation ki makada gari makha lekai de likhat ke ba JJ School Montessori Kauba Pre School amadi ngasi haldokre School asi sangaba ga mari lain JJ School Montessori ki founder Thangsam Jaikumar na lamnam asida lariba angang singbo Montessori method ki education phangana bagi pandam da school asi haldokpani
इंखलकलिबा अंगांसिंग अरानबा माइकीदा सत्खिदनबा स्कूल असिना मिंग थमगनी वर्ल्ड क्लास की खुदोंग साबसिंग फंगहनबसु होनरी सेल पुथोक्तुना मही तंबा फंगजथबा लारिक फबा लाइरबा महिरोसिंग ओइनासु सादा मंगा रिजर्व तौतुना स्कूल असिना फ्री एजुकेशन पीगनी स्कूल असिदा हौजिक फावबी ओइना था तारानी पाती सही मंगा फावबी मनंगदा लैरिबा अंगांसिंग ओइना डे केयर प्रोग्राम प्री नर्सरी अमदी किंडर गार्डन की खुदोंग साबा फंगली लोइना सही खुदिंग स्कूल असि क्लास अपग्रेड तौगनी हाइकी जकी मतमगी अंगांसिंगना इंखलाइबा बिषयदा अखोगी एडोलेसेंस फारकपदा अखोगी नत्तबा लंबीदा चटखिदना अखोगी निशा चाबरोमदा अयाम चंखिबा मणिपुर की ओइबा हुजिबजिकी लैरिबा समस्यासिंग असिदगी खरदोरबसु कन्म ngamnaba पांदम अमग लोइनना अखोगी स्कूल असि अदोमदा चंगहनजबने लाइक फबा अखोगी सेंथोंगी फिवमना लाइक तम ngamजदबा लेकाय सुदा लैरिबा अखोगी खंगतलगा 5% गुम सि रिजर्व तौगने अदा फ्री एजुकेशन पीरगज अखोइना मेथोडोलॉजी पुथोक्त्रगदी अंगांग असिसु माना अदुगुंबा चंगकपा अंगांगदु मंगोंदा खरा हेना अखोगी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स लेतना बमोंग अखोई पॉलिसी पुथोगा माजी मसा खंगंदना फ्री एजुकेशन पीरकने जकी मतमगी अंगांगसिंगना इंखलाइबा बिषय मणिपुर गवर्नमेंट कॉलेज तरुक लौसिन बद स्कूल वुमेन्स कॉलेज नंबोलम दि वाइको मनी गर्ल्स कॉलेज थौबालबु नाथाइदुन थंबिरबद यूनाइटेड वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थादरक पसरलबना नुंगांगबा फोंदरकली ओइनाम केंद्र मनुंग दलाइब गवर्नमेंट स्कूल कुंतरेत अमदि एडिट स्कूल मापन पुन स्कूल कुंथ्रानिपान अवार पासिंग अस केंद्र से एमएलएस ओइरिबा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अमदि केबीआईबी के चेयरमैन लाइस्रम राधा किशोर ना हक थेंगना यंगसिंख्रे यंगसिंग खोक्चर अदुदा जेडीओ जोन 4 बिष्णुपुर एंड टिकेन रजित अमदि टीआई टीएस रघुमनी सु सरुग्याखी खोक्चर अदुगा मरी लाइनन एमएलए ना फोंदोखिबदा हौजिक लाइरिबा स्कूल असकी बिल्डिंग फतबा टॉयलेट लाइटबा फ्लोरिंग काइबा अमदि फंगलांग काइबन सिंगबा कया सिंग यंगसिंखी लोयना महम अमदा स्कूल अनी पुन लाइसलबा सिंग होंदोलगनी लोयना ओइनाम केंद्र मनुंगदा मफम अहुम हाइबदि 1000 प्राइमरी स्कूल ngaikong प्राइमरी स्कूल अमदि हाइनोबो अवांगखुल प्राइमरी स्कूल नौना बिल्डिंग सारागनी हाइखी मान मखा तारादुना हाइखिबदा एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ क्लब अमदि लनाई ऑर्गेनाइजेशन सिंगना ओइनाम केंद्र मनुंगदा लाइबा स्कूल सिंग असगी मरक्तकी सेंगत सानिंगबा लाइरबसु गवर्नमेंट अमदि मरी लेनबा सिंगदा पाव पीबीओ हाइखी हाइरोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की मनुंग सना लाइबा पीएमएवाई ने कॉन्सेंट होद्रब लाइरब सिंगी ngasi yum sanana एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सनफाम सिंह एसीएससी के एमएलए सो एजुकेशन मिनिस्टर थाउसम राधी श्याम ने यंथोकरे ngasi यंथोके फम सिंह अदति हेरो पर 1 सलुंगफम बेंगी अमदि नोपोक सेंगाइनी एसीएससी की मनुंग सना लौरेंबम दना लाइकाई की ओइबा कम्युनिटी हॉल अमा संगान की मफम मिनिस्टर सिनसु यंगसिन की launching of semi-paka housing to the deserving family of 33 Hero Assembly constituency haiba thoramada minister asina phongdokhibda state asida BJP government file palakpa sahi ma pharakpaga loina yum saba ngamsadaba constituency asiki miyamgi khanduna lupa lak ama makhai gi sanfam sing asi yan thokadabani ana phase goina nongju lak tri mamangda yum saba hoganaba lupa lising yakhai yakhai gi sanfam sing asi sahi amonggi oina mioi kun kun khangalaga yan thokpani अखोई केंद्र से खरा सोथब केंद्र ओय सही क्या मंत्री लेरा मिनिस्टर लेरा मगसो खरा सोथब ओइबा अदुना आइना भोट ममांग हाउस कैंपेन चचब मतमदा युम मोंग चादा चादन लेरंबा उपाय लेतन लेरंबा अहोबा लेफम चाहम लेतबा मोंग चादन लेरंबा सिंगदो आइना भोट कारसो कारसो युम साबरा मतेंग पांगनी हाइना आइना वाही थमजरमने अखोई पार्टी वर्कर मयाम सिगा मदु अखोई भोट कार मतुंगदा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की तौरगा सही खुदिंग युम कुन कुन सा से आइदना हनकी सही मार्च की 38 फाइनेंशियल ईयर सिदा लोइबा सिबावगी मनुंगना लायरा कुन खंगलगा पीएमएवाई की मखादा सरकार की ओइबा पिरक स्कीम दी मखादा अदर कवर तौदबा तोंगान थादोकपा लेहोब चिथबा नानथबा अदुरा होय खंगचरगा पीबा होबनी अई सरकारी पानमदा युम लेतबा चानब लेतबा लाइक तमंगमदबा अमत लेहलोय हाबदो मदुई पानमदा कोई संसिनजबनी केत्रिगाव एसगी एमएलए नाहकोम इंद्रजु के मे मखादा कॉन्स्टिट्यूएंसी एसगी मनुंगदा मयाई खाबनी सासिजिनबा मदि योन मियोय सिंगो हौसागे पुंसिदा हंजिलकनबा पाइखलबा थौरागी मखादा अहुमलकसुबा फेज पावदा मयाई खाबनी सासाबा मियोय हुमद्रा तरेत अमदि अयोन मियोय हुमफुनिपान एमएलए एसगी मफमदा संजरखरे खोंथांग असगी सरुक अमोइना ngasi केत्रिगाव दा लेबा मिना बाजारदा एसीएससी के एमएलए यावना अहुमलकसुबा ओइना सरेंडर तौबगी थौरम अमा पांथोखी केत्रिगाव योवा क्लब लाइखाई एंटी ड्रग कमिटी सेमग लोना मियोय कया एमएलए मियागी मफम निसा साबा योनबगी फतब थबक तौर है सरेंडर तौकी
Thobal district ki manungda schedule caste ki amakakta ngarab khullama oriba Thobal khuna wasi Manipur laigana matam sana mi eng sangbidaba maramna hiram kaya sotare hairi kungang asagi miyana thangnaba ising phangnaba honaba awaba kaya mayongnari ITV schedule caste welfare association ki general secretary Devdas Marang Thiam na phongdorakpada kulasida semgaliba water supply scheme loisin binaba mari leinaba sing da haijakrabasu tabidi hairi Mari lena basing da kullasi da biyeng sangbiduna lairaba kudong sada basing asi atu matam da kohan biyo haina afil torli. Nakalamuram da kasi kullasi da tengnari ba kudong sada basing mata da miyang yo iba mifam pangtokre Thobal kuno ki kaitiala pangtokre ba mifam adu da kunai kanba pun balop Thobal kuno apun mayra babi lup na Puna pangthoki mihamaduna kullasina mapangal kanba maina pabilup amathamba nupi singna thengnari ba khudong sa da basing amatoina bayokna ba amadi lebak ba maroi ba isu kayada amatoina punna saru yamina ba haina yanake Thobal commando of the Kunturuk Suba Sound Rifles Kapun Mokutpu and Garang Nungtel Pung Ohum Lom Taba Matam Thobal District Banung Sanba, Lerong Tel Pitra, Lona Tinkraba Lalo KYKL active member Mapare, Paramio, Lerong Tel Pitra Tera Uraktage, Atopum Toba Mete, Saini Pumanga, Popolakitaba Mohori, Nihari, Mangondagi, 9 mm Marutaro, detonator, Ani, KYKL, Demalator, Ahum, Airtel Gi, SIM card, Ahum Galoina, Nokia mobile handset Pangmangamki. Tungda wahang pahong sa tabda lo na tigraba laklo basig active member amaso pakat pangam kibani hairi para miyo aduna salung pamaning laikai degi pulis sabam mani mahon meite alias money sahi ni pumanga apapa dharmani mangon degi 9 mm pistol ama kapa yarba nongi maru tara yauba magazine ani amati idea singkara ma kalona lemon mobile phone ama maki yum tagi pangmangam ki hairi Haukiba Master and Toy in Midampung Taramukta, Matamda, Tawal district, Wangsing Hodamagi, the Tokiba, Gary Estin, Mother Senava Barty Karam, Pulot Krehari. Labatiba Toga da Solva Wangsing Hodamati, Wahang Kishan Yapopana Pontor Kibada, Haukiba Master and Toy in Midanga, Basana Pakishan, Mamana ladies bike, Suzuki, Warga Wangsing the Hero, Sangalabita Towing, Wangsing the Hero. Tamna Torpa, Marty Karam, and Tomzilamani, Toga the Mahaki Masanapa, Kian Mangana, Kongbala Tadon, Lehopani. Matamadu da mi laitaba masung amamagi khotong sabalok na marti kara do nantok kibani tadok da mahaki masano pa kisan makhot makhong amasung thabak ta soktan thawal sa hospital pukatna lain ki mahak hojekti thodok kodong thingai oidre adubu tadok da sena mi adudi karano karino haiba khangdre tadok asik matang da thawal police da report ama tawduna mi oi adu thok tidok pina ba haijakre adubu hojik phawba thiba khangri hairi maraga sida masano pa na wairu di bagari mapuna gari ahan ba Oina singna baharak pamadi angang asiba layang wada sangkiba senpam sing fuka na buhana bada lareba yung oiro bana hena awa mayong dari haiba wafam phongdor pukaloina na gari basung mapu phana bahona bada laibak piyam na mating pangbiu haina thamlakli Nongdam Salen Pakang Balaining Kol Waka Imfalis na karing bahiram amataga mari laina na sel kai khebalaite kanagom na Nongdam Salen Pakang Balaining Kol gimingda sizinaraga Sel Khaira Manatraga Sel Khaiba Laglabadi, mobile number I9742478881 Natraga 9962135I78 Pau Pibirang Namasero Laman Hairi. Davan 3 Seva Yatra 2018 ki loisin bagi thorom ngasi rimski mini auditorium da pangthokre thorom adu National Medical Organization Manipur ni Seva Bharti Manipur na sidra pangthokhi bani thorom adu da Manipur University ki Vice Chancellor Professor AP Fande Zenus ki Director Professor TS Bimo galone na mahiro sing official sing of the institute as staff sing na saru yake Laliba April Mapan Pangtok Mami Ginamida Suda Film Mari Lena Batabak Thorom Sing Lapina film for Manipur Serola Manakangalakli Lonena Tarulak Suba Nongin Awards ki top 10 Lautoli Akwamarolgi Damang film from office taki Kanglabayagni Hana Serol Cinema Katari House Sanabiki Pauda Anisubati Subol Memorial Veteran T20 Cricket Tournament Nafsa Kaim Palmai Pakre Ngasi Oriental College of the Modern Higher Secondary School Gi Sanabung the Sanaki Tournament Asiki Mga subal likta tos ng kiba model club B sunga makana betting hana sana dro mesa sig api pa over kunda weekend ni panturo garan sam kulum toy lobung amki ining suda sunil na ran kontra mari eduga
Fiarelal na run kunmari lobangangki. Mesa se ani suba batting sana ke ban nafsa kha imphana over taratara ke ball on the wicket taruk turaga mai pap ki run sama kunmari to loduna mesa se wicket mari da mai pap ngangki ngasi ke leg mesa se da wicket amagar loina na run ni puma to lobangangki ban nafsa kha imphal ke all rounder bogendro na mesa se man of the match taki Manipur Veteran Cricket Association ki me makhada ti Subol Memorial Trust ke sethang galoina na Bangthole ba tournament as the team tare na sarugari hayeng tournament as ke league match amada cyclone thame bana ma DS u kwaite lanina lamba tawnaragani Marisuba MCA Plate Cricket Tournament IPSA yumnamle kaya di PSC koya thongani mai pakre Manipur Cricket Association me makada Langthawal Public Ground sa tariba cricket tournament asugi ngasi sana ke league match amada tos gamkiba TCMDC thongjuna fielding hana sana na baware bloki match asida han batting sana ke IPSA yumnamle kaya match asigi over kontreta wicket taramak turaga run samang yakhayum doi loki match asigi ani suba inning sana ke TCMDC thongjuna over taraga ball marida wicket taramak turaga run marpudran pan laudana match asigi run yakhai manga da maiti bananki Nakala maromdana ngasi luang somda leba luang popa cricket stadium sana ke tournament as league match amada tos gangkiba PSC khoya thona batting hana sana ke inning atuda over kuntra manga da wicket manga kaktur garan sani yang kai lokhi match as ke ani subai batting sana ke ESU wang kai over koni pan ball ani da wicket taramak turga somna giran sama tarahum doi kang lautana match as yama sauna run sam kuntra tre tamai thi bananki Cricket team kumato na saru yadano sa tari ba tournament sa kahing sana ka da league match amada napsa kai imphal amade city salam lai kai ni Langthawal public ground da lamba tawnaragani Ani suba sangai trophy veteran football championship ta UBSA sajing amadi TBSFA tawbung ko ani mai pakre ngasi mapal kangjai bu sa tari ba tournament sa tara suba league ta UBSA sajing gi sanare mohonna Message ki dipanam di taramathoy suba minutes na panjal ani aduga Gandhi na sumayas ki difumathoy amasung yakai mapan suba minutes singda panjal ani sanduna IVFA salan tong panjal mari senada maiti ba piki tournament siki mag ngasi sana ki taramathoy suba liktana TBS FA taubung ko sanare W Prank Kumar na mes ki ohum suba minute panjal amasan ki bagalona na enu utam na message ka taratret kontra amasung gunhani pan suba minutes na panjal ohum sanduna CBFA sajing ko panjal mari senada maiti ba piki United Veteran Football Association Manipur na sinra RKFD Private Limited ke senthang makada pangthole ba tournament asida football team tramapan league match singda athoy hentanari heng tournament asiki makada league match ani sanaragani Ukhrul district manung sana litanda leba Sangkai playground sa taragli ba ni raksuba Sangkai kho golnop sportsman kasi loisin kre Sangkai Youth Club SYC na sinna pangthong leba sportsman asida football volleyball amadi athletics na sikba event kaya da laikai manga na saruk yada na pangthoki sportsman asigi ngasi loisin na mita sida sana ki ban bi masa asige football final match da Mission Bang na Westside Bang bu panjal amasina da Toiki nupa masa singidana Hebron Vengna Nazareth Veng bu panjal mari anita maithiba piki volleyball ge final match singda nupi masa singoina Westside Vengna Hebron Veng bu amadi nupa masa singidasu Westside Vengna Kanan Veng bu maithiba piki mid asi losin bagi tharamatu dama ko mathang tarakra basingda mana mathom bian thokki bagalona sagle namasu pangthoki National ranking IATA Super Series Under 14 Boys Manipur ki Haubam Bhusan na winner oi khibagal na Under 14 Girls ki winner na West Bengal ki Mana Meklana oi bangam kre ngase lamher patale ba IATA ki Deco Church sana ke ba IATA Super Series sa ki sahi tara mani makha final match da Manipur ki nupa masa sanaroi Haubam Bhusan na West Bengal ki sanaroi Arunap Mazumdar point taruk ama amsung tariat taruk da maithi ba piki Sahi taramari makadalai bandupi masagi final dana West Bengal ki Mana Meklana Maharashtra ki sadaroi Pari Singbu point taruk ani amati taruk ani tabaiti papi bangam ki IDTA ki tenin sana bunda satari betul namena se sahi taramari ki banung dalai ba India ki tongan beste taratur ki lak panupa masa nupi masa tenis sadaroi samarom nasaru gyari Manipur Legislative Assembly ki Deputy Speaker K Ropindro Manipur Tennis Association ki President Pamei amati General Secretary Y Iputombi Galona Infal District Tennis Association ki
ट्रेजरर एस बॉबी ने टूर्नामेंट से बाकों पतंग ताकरा बसानोरे सिंह अंतदा ट्रॉफी का लोनिना सर्टिफिकेट सिंह को दोलतम की अरबिदा बुलेटिन से हेडलाइन समूह में आमदा थमजरी हौजे चतरब गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की घसी अनिसुब निमित मणिपुर को वेलेक्टेड खुमुक्सम संजिता सनु नुपी की वेलेक्टिंग द लेबा का से अनिसुब गोल्ड मेडल लौखे कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल लौरख्रबे साइको मेराबाई सनु मदि खुमुक्सम संजिता सनु द लुपा लाख 35 सेल मना पीरगनि हाइना से मिनिस्टर एन बिरेन लाउथोख्रे इंगम जालसिनी तरामाथोय द खुंद्रापम एस के सगोल मांग द इम्फाल की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सारा ओरे ओयुन तंग के लेख्रबसो हेल्थ मिनिस्टर जयंत कुमार नंगसी अमुक कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कैम गई में लेकाय द हॉस्पिटल से सानबा ओरे ओयुन जमख्रे सेंटर के लाख सेंफम कया लाना डाइवर्ट तौथोलक एम्प्लॉयीज की तोलोब अमदि पेंशन फाव पिथोक त बाहाय बसई लेंगा का से नमथाक तौरे ताकपनि हाइना एमपीसीसी ना मराल सिरबी measles rubella vaccination campaign की मखादा स्टेट से अपुनबा अंगांग मसिंग सादा हुमफु माई पाना हिदा कापथोक पंगम ख्रे हाइना हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज मणिपुर न फंगरो